nanjye mbashimira mwebwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku munsi. None tariki 28 Ukwakira turizihiza Umutagatifu Simoni na Tadeyo Bose bari Intumwa. Muri kumwe na Dusenge Gilbert naho mu kanya. Nkuko nari mbibabwiye, none tariki 28 Ukwakira turizihiza Umutagatifu Simoni na Tadeyo Bose bari Intumwa. Aya mazina yombi arakurikirana iyo bavuga amazina y'intumwa 12 za Yezu. Simoni yakomokaga i Kana, hamwe Yezu yakoreye igitangaza cye cya mbere. Yiswe Simoni w'i Kana ari ukwanga ko yitiranwa na Simoni Petero, umutware w'intumwa. Yabanje kwigisha mu Misiri, muri Mauritania no muri Libiya. Yuda ari we Tadeyo yari mubyara wa Yezu. Yezu ataramutora mu ntumwa ze yari umuhinzi. Tadeyo we yabanje kwigisha muri Afurika, hanyuma asubira muri Aziya yigisha muri Yudeya, Samariya na Siriya na Mesopotamiya. Nyuma we na Simoni bahuriye i Perisi, bahigisha bombi. Ni naho bapfiriye bahowe Imana. Babishe ariko barabanje gukora umurimo utoroshye muri icyo gihugu, kuko bari barahinduye abantu benshi bakaba abakristo, ndetse n'umwami n'ingabo ze nyinshi bakemera kubatizwa. Bishwe n'abarwanyaga ubukristo bo mu yindi mirwa y'igihugu aho bari baragiye kwamamaza Yabanje. Mutagatifu Simoni na Tadeyo mudusabire. Mwari kumwe na Dusenge Gilbert naho utaha.